Abo nonsia. Ahaya Sompa 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima Yamamunya Nachi Ebranson see de Sompa Kasiebo edi someone opay. Ekoba simpri mu bemaba anopa nonsia Kasiebo ena wutie no. Na Kasiebo ifi Sompa 106.5 FM Accra no. Enam your headquarters e Wokumase. Eya Sompa 93.1 FM. Aiko 100.9 Wokumase. Adamfopa Radio e Paris France Takwa Sompa eya 101.1. Techima Sompa 106.1. Sunyana Sompa 98.9. Enkranza Mensonum Aya Sompa 90.7. Mankasim Aya Kingdom 106.1 FM Decoder Subabia Radio One Aya Sompa FM Live. Your Facebook page, you know, your whole live sabre ya obeba behe pictures any videos I would do the best some war ewa kasi bonimo. A whole Aya Sompa 106.5 FM Accra will like and I will share. Now on ya konakrana. And a Sompa FM Live on so Aya YouTube, your website, Aya www.sompaonline.com. Kanesh Urban Radio, Ewa Kaneshi Market, and a Doma FM Doma Hinkro, a 100.7 FM. A Koba simply move about dear dancing when Yama Bejaso, Nanopa Nunsia Casibo, and a Wutieno. Leicester Ghana Limited, or Tonya toothpaste and the brusher. Yedichi, a say, and me a say, a Fenny Diaco draw a serie. Tontina 74 Misha T74 no. A mean booster papa party did do no, and the entity send so. Medima for Heban Center, Dr. Tamo Dasunie, Ayarasa Papanie, John's bread and pastry, at the Just Hot Kenke Abba. A 3 Ghana Sedesepe, a Dokuno Aya 2. And some ye de some more anopay, de Dimokotino, Ebony. A person for a walk abenya. One of my nipa by Nabi Penchy, Nina say, when we are doing microfinance, na Obi Baje Busia or one more down the cano, a danentokwa. Ababede just say honorable Kenoforia te maybe a chemona where Ghana swafwa, with Hesika Semso Sabre Abai Eshanono, where the Kratako to America by him say, what per se your money to me Kratano America ho, Nemquanina. You fellas quite was say, Ebinom say, oh, no jama ewu, no crabby him, what he say. Western North Regional Minister Honorable Wilbert Petty Brichumunso na small dear to just say enkokon keten djubedie no eye panti Ghana fo nyamfa komapa entechiri eno na ma me ewrabna oben wono so wapa astrotef kama pa hontoma e o Wesley Grammar School e de ama adehia wo mo ne mpesua so Emma Shebe Jenny wo pro East abatom person so de to just braso say ya da ye be sori ye tonkwa ye benyane na ye nyane so na emampum tuo no ye betimi de asie ni so ebakua adwuma afamu a eno achi no ye bekọ amanone Iran tokwa no na Israel wo mo so asase ye tretre wo nkwaba mu na nkomo be ne firi akire ba anupa obete e wo kase mu ensem pii kan we num ho ne de som se na na kejesi company limited ko be simprimo anopa no nsia kasebo ye ne de kasebo yi esom anopa yi eyemme die nyame ehira no Akosua ago Aboagye wobetimi so afrem Akosua nhira mene medoba triple man Aboagye Apam Dadaa afi yiwasom ensemneni Facebook wo betimi adwane yen na wacha ma anu abi nso enya bi saa na betimi afro nua so wonfre ni nua na wontra TV no ho ansa na wobekọ na adwuma so awakọ post sadom wonma ewo kwa benya district police command num na nanu ya memene da no wo mokọkọ ya arrest bi eno no wo munya Albert Ama wodi mfinhia aduanan ni panchi soy na Dennis wonyo wono nso di mfinhia aduasa nwotwe Ebenezer amata di mfinhia adu no miensa na Achu Lawson wodi mfinhia adu no nso wo mobone a wo modi ni se wo mo ye adwuma wo Bills Microfinance na ababa wa bia wo ba police station ho be ye complain ye frɛ ne Hega wodi mfinhia aduana mienu wo se wo kokwaje bosia wo Bills fo ho na jama besia no kura watua manaka jama 3 million na wo mba se wo mo ba beje na wo mo beje no ho no ewi e kokoda ne mpabro se nso buru wakasa buru men kasa pampam me wo mo buru no pa na sai ni pa nan wo bo wo mo de na posifo nso edi amane no so ya meka sei wo mo akwakoso wo mo panchi a wo mo dum aboa amanhwe mo mapa etimi aye adwuma meka sei wonom e wo kokum na wie na posi sadom no de afutu ema adasase edu ba bia ya na civilianism no adodore ye ndodo
no sa hunti no suni ban bi wo ho ene kasa bi wo ho a e wo sa yete hu firi ho na sa de be na wo man ye betimi atere mu asondwe mu na emra nso ye bedi so ama ye fe entikratai Ewra Juliana wobe superintendent wono ene hwe nkuta hodie so ewo police sadon na boboa no wonkran pompuni mantemu ha ene amansantem wono na kratai ne nsa ehase Mika was saying na KJC Company Limited and upon Nunsia Kasebo and a Wuti fi Sompa 106.5 FM Accra na yet was no honorable Ken Oforiata Apam Dadaa na bemuno na oyo swafo Jessica Samso na ebede dise okopi America memu konsa shakakra a vese de man okra na enche na ewu a na sese obepie Ghana ha nanso no mai aban so de tudwase ehwehwe ne babie wo bia efese kasamu dwumedie bia kwaso a efefara na betri so na sensan ni komu eti wo mra na wo meyi ne ho ano asemi ye de aboso na ba bepiem se lawyer ni a wo gina mu dia ma no e de to Sompa kase bo anim sasa abre ya onobo kanoforiata e de krata akwakoto America ban anim se wo pede ye fe na permanent residency yama ne tumi krata obetimi atena America wa wo ma Ghana ha na ne nyina so ni wo sese ne ye fe bi political witch hunting amonyo semusi e tatawo etietia wo fa hodie so obepie Ghana ebi ene ye de be ye no ena wonyi ni se corruption related issues no a chese keta hwehwe ne pro ne dwumdie ye de amantam wo ho no asema ye ba bedie beti ne frichem ama wia bom ama nsuo afam ama de agina na agina wonyi ni se obetimi anya e wo Ghana ha enti wogire se saketa hwehwe ne pro ye dwumdie no a ye de aso no enam se wonya atentene ni nti no ehu hia so obepie Ghana ha wotena America ho a eye eti America forma ne tumi krata na nka wontene kromu ha na wonsom de obetimi aye bia wonfa nsom wo man no na wontena ho akopem se ebere bi onu gidi se woba Ghana be yeye sa bere die woba Ghana enye yie evisa political witch hunting koso amonyo sempe nipa bi etata no wapenedi na wuo wo mo aboni tiri so na aban de krata akwa America aban se won chine mra Ghana ha na se ye won sese ne nkuku ne nkaka de fe na extradition no na ye mfa de mra eno na lawyer for so de krata edi ama America aban eno achi ebusua me yenwuramwe na yenko krata wo kan ye we de Ghana ha wo mo ani esu se wo man wo ma fanya nsakwan abo wo mo kro no ene ansa na abaya ti so ebeba konwa so wonnante ho pa etu anamon bi tro ho krata pi na enna ne atule din se operation recover all loot de wo mo ama enwuni ye nyina no ye fa so na fe na wo mo nsanso agege enti yewura okujo tablo kwamo wo mo ne bre pa nante ho ewie tu ho nkrata de koto mampani anim na no na donkuma no ma me o se asare mo yewura dom recommittee hu mo wo mo keka no hu so wura no kura ewu ama yewura afanya ma kemo nyina edi ho nkomo na no na aban nkota hodie bofo yewura Felix kwachifo so wono an ye abru asaibu kwa mankese emra so bedwani wono se ore atiase nwui na sadi ya donkuma kasa ehon krata akura wo mfa nkoma wo mo toto kokko ne wo achibo fruit mo mfa nchekere esanse mfa so bi amaso amman no ena wo kire kremsa egu ho ne hyehye ya hodo a egu apono so a wo mo de beje wo mo a afa o man sika no ye nyina wo ha ye behwe The oral committee to gather as much information as they can get. The oral committee itself didn't have any power of locus to prosecute anybody. That was never what was said about them. That report you cannot take to court to secure any conviction. You needed to get accredited state agencies close with the power and capacity to do investigations and then put together dockets to give to the Attorney General who will review and satisfy himself that indeed there is basis to prosecute, and then he will proceed. So the claim that oral is dead is blatantly false. It is MPP propaganda intended to discredit and exercise that will expose one. Ewie no obeche se ni nyina nso nkomra no mra esanse patapa pieto kura ye de mra na woro mra no nso ebe woro no aba ne ntime nhye mra no ma ne nya adwuma breko a enhyehye da ho eno nso sade o kan no ni. But you see, the government of Ghana cannot come and tinker with the judiciary for the sole purpose of achieving a political end. The most we can do is to use the law to see if we can carry out some reforms to make the process a bit more satisfactory than before. So indeed, I have sat in cabinet. A bill to reintroduce the tribunal has been approved by cabinet. It should be in parliament by now. Once it is approved, the tribunal should be brought back to, among other things, deal with some of these matters and matters involving galamsey and other offences so that we can speed up a bit. But a slow judicial process is not the same as
inefficiency on the part of government in implementing ORA. So what has happened since ORA came? The ORA cases were spread amongst 3 agencies: the police CID, the NIB, and Aha. Enti sede wo mo se tire mu e ma akwaba miensa na wabo CID police na fe yoko. Enti obi ye na adwuma na eno nso ye nhyehyɛ. Enti wo mo ntuma mpamirika na wo mo wi akwa akokoto akohometwe etwe. Meka wo se ekoba simpri mu be maba anopa no nsia kasebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra. Leicester Ghana Limited the Young Street Pace and the brush edge watata 2074 Misha edge wa baba midima for Herbal Center emo akwaba and na Just Bread and Pastry just hold kinkin no so say edemu pefe. Na ye to so no honorable Emmanuel Kwakubuam ono eyam na shebedwani ewo pro is abaton peso so was see a branch so policy makers and mo kan sema ni gina mo ye nhyehyɛ se we ne de be adwuma se obi ediso no monsha ne nso se Ghana akuafo ne titiru ema mobebu omu chidom ama ma enya bosia ede dwuma sa ema enya bosia ne ahotoso wo mu a na ema nsem ye du na sikabo wo mu nsem a wo metimi de ye niam bebre ede aboa busua no eti se Ghanaian farmer no ye pese ye bo na ye ninko ema a wo mu ye kua no ho na ye ma wo mu ye kua na akwanya no a enema akoyie wode sansemi etudwa ebra wode nsemi tudwa se Opportunity International Savings and Loans for penifo bebre a wo mu nyina no edi dwuma na ebiti se wo mu sei wo mu nyamfie aduonu na wo mu from Ghana form wo from ene titru akuafo ene wo tam wo mu bosia na sande ne yentirem na enso eman nyina so. Mr. Speaker, when you look at the maker of the statement, what has been put before us, it is clear that there are certain pertinent produce like pepper, like maize, like vegetables and other things that most of our women are into. These are things that we can easily support our women to go into without necessarily having to fall on importation or having to go to our neighboring countries to bring them. I don't want to recall this unfortunate incidents where our people from Ghana go to neighboring countries to bring tomatoes and then the unfortunate happens. But this is the crux of the matter, that when we don't pay attention to funding. Enti ebane sense mako Burkina Faso se tomero omokwa kofa bia be ko wiase na mako akwa wuda bi esese emma wo mu yekua adwuma wo ha no ye hye wo mafunu mu ma na omatimi aye ne ye we ya futu a ono abu Emmanuel Kwakubu am wo ye mrahye badwani e wo pro is editu dwam so mpaka se body asom na wo ponchecheku a wo si enem e wo mrahye badwam edi ababe som ye abusua krata bi da manim ha na de nsasha se ye Yura Prince kwa memenka won na ye media relation officer Edema Goodboard na wo ma twero ne tententen a chan pamphlet wo mo se donkuma na wo ma emra hye badwafie akwakwa yese obi pese wosua wa asasa ne wo kiri wo eda se boa obechia ne pa se de ye wonsa no kura no obesa ma ayetan na ensema wo mo twere na wo no nso ayi anon wo mo se wo mo de biaba ya enena nenam se Goodboard of akoto laptops bi ne bo se de etie no etimi toka impo ebio wo mo asanso atworo e de abasa wo mo de contract 11 million Ghana cedis e de ama wo mo office ye renovate ewie ya Yura standogwe na wo mo de ma no wo no nso kura chief of staff office ene wo ye adwuma e ba ne sa na conflict of interest e wo ne wo mo akeka wo mbrofo pa ene ne wo mai mra tietie nyina e de akere e wo se de wo mo sidi wo mo nkomo no ewie no wo mo se ye fre bibi so sourcing ene course wo contract nim eno so wo ma twere ya no se no kuro bi anim wo munya adaje de bankrata mu kura e kyerei ansa na wo mo apply no wo mo hwehwe wo mo nkrata mu hu de se fata e kwa wie ya contract no de ekokodi ni nse Wezo Holdings Ghana Limited ye no sa Yura Standogwe wo no wo mu bi na no nkyere se adwuma no kura nyina ye ne dia na nsu ne nyina no wo mo hwe nkrata mu ehunu de se efata ne sa hunti wo mo kekansem bi no mu saa ya na ayese court dan ho abobo wo mo kane wa ya muntie ne wa Yura Prince menka ne sa ene hyase won na ye media relation
officer Edema Good Board. Meka wo se Sompa Kasebo na wutie fi Sompa 106.5 FM Accra na yenim se Ramadan fashion no ahyase a nkremofo eye akomkyere enam so mo mampani His Excellency John Dramani Mahama enim na hyebedwani wo Krachi West Honorable Helen Ajonto so aka bom e de niam akwa Muslim community nkremofo abusuafo a wo mo Krachi West district say ebra wo mo ye akomkyere kakra de be mo no wo mo break fast na nasa akomkyere no eduru bra wo de ba wie ya na wo nso wo de apa wanum na eniema de wo mo de bia kwakwache wo mo pa Oran Hassan Hala enejina Muslim community omo Krachi West anemu na oji ye no obo amane se wo mani aso se wo mampanyi ene mrahye bedwani a wo Krachi West Honorable Helena Dwanto so ababaye wo mo emoa. On behalf of the MP of Krachi West, Helena and the President of the Republic, I knew by Nema we had their mama, their supporting, how we eni yeti ye Oran Al Hassan Hala wano ena ejina nkramofo abusua wa Krachi West district anem na wo wie na constituency zongo caucus coordinator Oran Ado Foster nso kasa na wochem se niema mampanyi dia ba beche wo mi wo mo nso wo mani aso. On behalf of the MP of Krachi West, and the President of the Republic, I knew by Nema we had their mama, their supporting, how we enia yeti ye Oran Ado Foster awo no ena ye coordinator edema zongo caucus ema wo Krachi West district na wada mampanyini ena afenso emahyebedu ne wo Krachi West Honorable Helen Ajonto so ewa adoya wo be yo meka wo se ekuo ba simpri mu be maba adansi ho niema a woton bie ne ye kamfo de ma wo Sompa kase bum se 2026 wonso besi wodan na wodan na wo besi no se wodo ho bodondo a na dondo asaw enye obi na akoto adansi ho niema fi ne nchen wodan wo chance a wo wie eti ekuo simpri mu be ma se bra na Ghana ha de wa peti wo ba bia ne branches ne Ghana tokro bia mu Ghana tokro bia ni ho a wo hu ekuo simpri mu be ma ba se ye pantanjo abense pa setano so eti bo ho etimeti informasa fumasa asama kesi wenchi to ase kasoa abegya nkwanta chimodan nyina hini takorade sunyane kasoa papa se tachiman sunyane emiamia bebre poko ase Tantra Hills kwashiman Iron City Boshem Brema yakweteman adade entende se Ghana ha mantam dunsia ne ba bia wo eti ekuba simpri mu be ma se bra na begye kwan ye fa so si dan fa no free consultation no wotimi chise wo edan wo de design ne bre no a wotimi chise wo se wo foundation blocks ebia apem na wo benya enti wo ma ne buru so a mesinfo bebu se wo pagya wotimi chise wo de wo ne se de architecture design na ba be chene no ano no wo betu fo chise wo de wo hia bia eti be ma eka wo bebo no behu ne prekope e se Yesu Kristo kra wo kan se wan na ebesi dan won tenase ne wo mu hu akonta eti ko na eko ba simpri mu emo nebu edan na wo ba besi ne bebu hu akonta ne watimi awie e se wo chance ne wo anwi a enya akono wo chance ne wo anwi a enimonyam nim free consultation eko ba simpri mu e de ma wo na free delivery enya nwanwa se wagye abasopo wo Ghana ene amonone a Ghana fo nyina agye no watomu it is a won kran ana wo kumase Ghana ha ba bia number ne ye ba ko pe eye 020 43-55040 02043-55040 na udem ekuo ba simpri mu be maba yetene so a na ya sorry anopa isre kakra na menhye wosi egu wonu mu no Leicester Ghana Limited say fire toothpaste ene ne brush etwetwe se na de twetwe se a wosi ne benya hoden wo tekere maso ebe ye fe wo dodom nyina yare nyina beko wo se na tokro ba bedam no tokro no ebeko wo hawo ne wo cavities na enko yie no ne nyina ebe gine fi se Young toothpaste and a brush no any edition yesi Leicester Ghana Limited young toothpaste and a brush no ya wa white na ma wo see fita ya wa gel no wo ho ya wo hair by wo total care ningina eye wo se ho adwuma Ghana ha de wo bi anim se abusuan chemfa paste ene ne brush no a entutu basa no eye young toothpaste and a brush it is a one cry no afre 050-161-9588 eye 050-161-9588 and na kuma sensu ye 050-1390338 Kumasi asante mantem ye di hene pa 050
1390338 young stood pace and then a brush and no and a busianing a friend a busian chamfa ye de chi esi ama me ne papa ne nkoda ne nyina ne akasa wa kokudom ne enum nso aye sham tonti na 74 mesha eye T74 ye fa ne immune booster papa da bia na wo yare 2026 de ye ne bre ne ase adaje wo yare ho eti hu nso ye ho adwuma fise nyame wo boa de wo boa no ho eti titi dudo no ane ye nananom nom no ane ma wo nyare no a ebetimi nya 130 years no ya ene ti se nsuo ene ye DHC afra ena FD agye atomu eti die na ade achi infection anajo na ba ko woda wadwonso a ekroton wa cheche ansa na ewu eti me kanfo aduro no a ye fe ne thonti na 74 anase T74 no ama first center table no so bobi eno ano no woni yare tonkwanta wapai eti wodi ane se wo be ko okanshi drug lane anase kumase ashan kolena heba ana T74 ewo 024 60 73498 024 6073498 na wodem se wo tie kasebo emu osham na ne wo anya yie na wo pedokro wo de be serve wo ho wo ba be ye wedding na wedding na wo ba be ye no se wo pedokro de serve wo ho a ye wo wholesale dokro e fa na just hot kinky ye 3 Ghana so de sepe ye 3 Ghana so de sepe na ye de yellow corn na vitamin A wo mu ne de aye etinya afei na wo nso se wo ton dokro abete penten kwa na wo ko se me kwa koto aburo me de akonika nika bi wo kra no a na wo yam mekoni tomato enche na afra etida bia wo dokro nye de entimen ha wo ho bra se senso ye packaging eti wo pese ye de shito ye de meko ye de nchenam eka ho a ye be ye de ama wo eye just hot kenke eye hot eye 3 Ghana so de sepe wo kenke experience no aye easier healthier and more profitable with just hot kenke 81 so be free 025 6068832 dokro na de say emuse moton kama eye 025 6068832 tiebiem eye 025 6068832 na eno ano no Medimafo Herbal Center Dr. Tamoda Sunie ayaresa papanie Medimafo Herbal Center Dr. Tamoda Sunie ayaresa papanie Dr. Tamoda so no okumase abuakwa agogo eno te se nkranfo frɛ no wa mo se dog na da na ayaresa no de ti kumase nkwan bra Tachima afo nyina so fra mpa na no akopie tachiman woni oba pakra twetwe nkomo ewo sompa tachiman na enkran ha no obepie ha no eye pokwase mayira na edam brane for time ento yare no so na Medimafo Herbal Center enya ho adwuma eye mobuo yare sisi yare wokotode diabetes prostate issues na hypertension na se kidney failure emane mema mo pa wo wa ware mfie du awo ma watamfo nya obra na Medimafo Herbal Center emfa time so eti wodi ane se wo be free eye 0244774282 eye 0244774282 and 050 0727215 050 0727215 wo mo ni nyumeku a ebo ye chidem na kasebo a sham authentic news no ye de ama afi Sompa 106.5 FM akra ye ba ye beto so sesia TV Emma Akituapa. No kre enwa na waka no Emma Akituapa pa mpa busua ye trackers ye no so na ye wuram ewo Ablekuma North abato mpesua no so mra se badwani e ho ye wura bena oben na Wesley Grammar School mu ho na park fefefe abefo abrechire de bi de frɛ na street no waye bia ma wo na eno no wo mo pa ho ntema wo kire botae ne anisuade hunu a ewo saa tefu ye abai ne mfaso bi ebeba ede amate mamufu a ewo mpotem ho eno ebra na wo mo wie tef na wo mo pa ho ntoma na honorable Ewurabena Oben mrasha badwani de ma Ablekuma North abato mpesua no so na wo kasa afi aso ehwe agudie ho nsam so honorable
Kofi Adams Sports and Recreation Minister no wo and one nso be kyerɛ mfa so e wa agudie mu ene saa prama na wo mo de ase ho no de ebeba e de amatemamufo e wo ho this special union that you have established is that along the way people will introduce all manner of lies and all manner of negative propaganda just to dissuade you. But I want to tell you that is the time you need to be more committed to the cause than ever. From how I know her and how she approached everybody who must be approached for something good for the constituency, what it means is that every single person. Any what you name for me, come over one story, one video, one picture, no. Hey, Kofi Adams, Sports and Recreation Minister. Bra, one more could be a chair for Nano. North. Na yedru Western North na yedru hono abanso forward down no ye Western North Regional Minister Honorable Wilbert Epeti Brichum. Na smo dia to dwase nkokon ketenketin project o mampani His Excellency John Dramani Mahama se wodi ye adwuma no. Esese Ghana fo nyina ebo de chidom na timi sum ye na ebo o man na bebo ye ku adwuma ne pa. Etime nyi hu mfiri mu kase we de nkokon ketenketin na NDC for project nti wo mo ankokuru no mo mfanso a ebetimi abo ma da chi bi sa poultry farming no a pesi epeje mu na gina nkoba se da bia na ye kra nkokofunu efra mo no ne na aba ba wie e wo Ghana ha. This initiative represents a significant milestone in the government of Ghana's commitment to strengthening the agriculture sector, improving food security, creating sustainable livelihoods for our people. It's in which the Nkoko Nketenkete project forms part of a broader national effort at revitalizing Ghana's poultry. Enti nkoko nketenkete na beboa na nkoko funa ya we ni bebrebe no akofom obi akokɔ fresh na obenya akokɔ fresh efise ye nkoko nketenkete na anyini na de ba ko di tu dwana se Western North region ho no wo manyamiani afri Feed Ghana Secretariat no a wo metimi de ama nkoko no odie na wo manyini aye nkese. The Western North region has received substantial inputs from the Feed Ghana Secretariat through its suppliers to support the successful implementation of the project. The items received for distribution to farmers in the region include 90,000 layer day-old chicks, 4,086 bags of star chick feed, Enti nuane a ye di free Feed Ghana Secretariat abre wo mo no edo so pa enti ye beboa ama enkokɔ na nyanuane de afise no na Ghana fo ka se ye de nkokɔ na ma wo mo ni amfa nuane anka ho na ban e de niam agu akwama e de nuane no aka ho na wo bewie no e na Honorable Wilbert Epeti Brichum echem se wo besre obi biare ye de nkokɔ nketenkete ni bia ma wo ni asa de nuane no ama wo no memfa nua agro ye adwuma so ni adwuma den na emfa mfa so kese pa emfa mre omamu no enyina. To the beneficiary farmers, I encourage you to take this opportunity seriously. Use the inputs provided responsibly and adhere to the technical guidelines from agricultural extension agents and veterinary officers. Proper management, good feeding practices, and strict adherence to vaccination schedules will ensure this. Eni ye Western North Regional Minister Honorable Wilbert Epeti Brichum wona kasafa nkokɔ nketenkete ho a Sompa kasebo ye de ababedan wo no. Ene na ebusua yenkɔ wie kase ne wa amanone Iran mamu ne yekɔ. Iran fo se yenka na wiase nyina ante se Israel ne America aka wo motama apamano se wombe so won so a ene entokɔtwan pa wombe ma wo no mako. Na okujata brɔkɔ ayo wo Iran mamu no wura Abbas Arachi ono wode to so akyese sesi akura no na no fie de ya na wo mo e Sri Lanka e de wo mo a na etihye so ye adwuma de ama Iran nipa mako e do watwe nan a America bomb kokun wo mo ye ba besi won sabre ya wo mo guso a ye fasting no na nsu ni nyina no wo mo wie fasting ade che break ya afa na ntokwa no
wombe yere pa kasebo no si kwantinti bia kopie kotia na nsem de som wono pai de di makotine bi ene se onobo kenoforiata e de krata ma America ban se wo pese de friend no permanent residency de yemfa bi ma no na wontina America office Ghana ha de wo ba enya de atentene ne obenya ene no ampa so obeba biu eno ene wura kwachi fo so se ora no enwu yo etiase Honorable Emmanuel Kwaku Boamusu Yemrashe Bedwani ewo Pro East eno se yema ema bosia ne titru ema wo mu yekua no na mama enyampuntu ofise ehu hia se ma beka se me ko bi manso akwakofa tomeru na ma baba ye hu adwuma agodie nso no mfaso wo mpapa sika nso wo titru ene ne ye bo oprama so no ewrabena oben wabie tafu bia no e de ama ade hye wo ne mpotemu e wo wesiri grammar school mu sa nso na eduru amono ne nso eno na Iran amana ne so afọ Abbas Arachi se adeche wo mu wie fasting na afi na wo mu ne Israel ne America wo mbekonto kwatwan kasebo no si ye ne de sommo no pay eyeme die nyame ehira no Akosua ago Aboagye obetimi so afrem Akosua ehira me ne me doba nyame apam dada na triple man ejapia na ye kan mo se fi Sompa 106.5 FM akra no fa ye headquarters e wokoma se e Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 FM wokoma se Adam Fopa radio takwa Sompa techimai Sompa sunyane Sompa nkranza Sompa doma Sompa mankesim Kingdom 106.1 FM decoder so bia radio wono ye Facebook page ne YouTube nyina Sompa 106.5 FM akra Kanash Urban Radio ena doma FM doma hinkro e ko ba simpremu bema bo to wadansi hu niema Leicester Ghana Limited or ton ya toothpaste in the brush midima for Herbal Center just hot konke and a 74 misha and a boy chidom yadamu nyina se ema momo eniti